Kuse Rangers aba bakija babatahirira kandi babingo mu itaka ryabo kurwo mu district ya Kikuube. We are here to thank the president because of his visionary leadership that happened to put in place the land fund of which we are the beneficiary. It was in the year 2006 that many of us bought land here. From 2006-2008, we bought land from the directors of Nguse Ranch. The directors in aba bashobora kwateganisibwe munonga kandi bakakora ubucuye kihembe okurebeka ngo bagarukana n'itaka ryabo muganyuma y'imyaka 12 eyibahereze bwanyuma yo kubingwa mu itakeri. Ubwo ndi kusima kubanza kusima mu 7 mazima ayabare okubuririza irakaryera mu 7 ndi kumusima habwo kuba kahurira okurira kwita mazima nyo muri kureba hano nkaba mpingire omushija ya leta abasirikare batukwa baleta byega batutera ba president abo kuba twikere mu gihe cyicweka tuguzira itaka tushashwira sente zitu abantu barije baratwoceza amaju baratubona boneza abasheje bitu barabasiba cyonka ndasima ruhanga abwe kiro cyerizoba kuranga umuseveni ahuriro kutaka kwetu yahuriro kurira kwitu yatugaruza mu bibanja ryitu abo kwa abana bitu batashome abakazi tajwareje abo kwa twatwikaraga mu mishanga abasheje baratongana abasheje baraza mu koti cyonka ndasima ruhanga abo kugira ngo ruhanga netwe yatwijuka omwebembezi wetu president netwe yatumanya nk'abantu twabora bo hansi kandi ukasanga batandikire ku kirumba nabwecho nicyo mbaye ninsaba ngo wadde turiyo tusima government tusima president Museveni cyonka tukonga kusaba muno nembabazi ngo mandwiga ebe treated differently hari ama ebichweke bindi nkacyangwa ari kare kwa na habi amagombora gandi habo kuba iyo mandwiga eri inkoto muno kandi kwetage byetago biri bingi. Obwa hati government y'ihanga rya Uganda erukora bero mu kitongore cyayo echa Uganda Land Fund yabasize okubasa kubanerugayo kandi kashumbusha abankuse Rangers kandi obwa hati abaturage aba babase kubana bagaruka mu itaka ryabo kandi batera karko kushemerwa hamwe no kujaguza aho kugaruka n'itaka ryabo ndi nyino kushemerwa kwa manerizoba ahabwa government okushashura ebya echapa cyangwa Rangers kurangwa abantu abikere mu koti kumara imyaka 12 basigaraho bino businje ninsima his excellence president Yoweri Kaguta Museveni habwo kundo umuntu bakatubona bonesa umunonga kandi munonga abana bitu babona itobakazi twatwayikira nakutana hakweshereka tucyurira nko umuntu yayija tumanya ngo nababije akora kikwata konga ninsima erizoba kureba ngo turya businguzi avuga muzehi witu manza kusima ruhanga olinzire muzehi witu buzima kureba ngo aturwanirire yashashuraho bashija babene baturabanisamo ababire ne batubuzo businje kugira ngo batubinga amataka gitu ngarabo ko ibintu bye nabikora umazima kandi byorekera kimwe ngo umukukore mirimo ye nahereza n'umutima gumwe ubwo ari kuhereza mukama we General Museveni aho kwa General Museveni inkora ye ninunje ntugisima kandi erizoba twijire kumusima nangwa aha mukora nza kuhayo n'ekishwani ekishwani cye ecyakamanyiso ko kumusima kugira ngo bakimutwarire nza kuhaye baro amwe n'ekishwani kikozerwe mu kiti ecyane kirebigambo byeyitu nk'abantu bamandwiga byo kusima habo kuba Honorable Francis Kazini ogu no munyishengiro ahabwishaza iryabo haguzi ogu nashobora kugira ngo n'ikintu cyo busasa ubwo manu munonga ukurebeka ngo abantu nibarugayo kandi babasa kubana babinga abantu ukurwa mu mataka gabo nuko kurgayo akahigabo bona abarukutahirira kibira ecyabuguma Central Forest Reserve okugira ngo barekeraho omucwogo Uganda n'abanyayuganda bona tindo ko no muntu wena ari kureta kushorora kugira ngo uno munyangore uno muciga uno muci ikwe turi muri mandwiga yitu mu Uganda yitu ne Uganda twe
cyama ni mbariyo munsi nakakiko kaporoninga ho bushobozi mware w'umuntu ari kushorora abantu mu nganda umudini mutambigo ibisigire mu bidekere Kazini hona yayongera yahiga abantu aba okugira ngo bagira obusinge obutebekana hamwe n'enkwatanisa kandi barinde obusinge omucanga cyabo kibuza kunyamba kuzo mu kibira bakakukwata kuzo mu cyuma ukakuza kataka president akuhire ngo bakwiye mureke n'ebice bitumare makire ebingi nibibaho kandi bibaho n'ebice nibitumara hati RDC yangira ngo nabakunda muno kandi RDC nimbashaba mukwatane nawe urugendo rwo kugendamo nawe rucyarurindwa nuwo cyamana wa security committee umuri Kikuube munuye abantu aba abakurenga mu rukumi ubwa hato bariho batembura usya okugaruka mu mataka gabo kandi ubu barinzire government okugira ngo ikabaheze ibyapa by'amataka gabo ebero no mu mazina gabo amuherwe byo nanko muringo gumwe gwo kusima mukuru w'ihanga rya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abaturage aba barugayo kandi banogore kiti ecyabacirwe cyane cya mukuru w'ihanga rya Uganda ngo muringo gumwe ubwo kumusima ahubwo kubagarura mu itaka ryabo amakora